bari bamaze gutangura guhamagara Imana bifuza ko bohohwa cyangwa butabako. Gisi walianza kumuita Mungu wanahitaji kufunguliwa wala wasaidiwe. Hano ijambo ry'Imana litubwira ngo ndio maana neno la Mungu linatuambia ngo Imana yumva gusenga kwa abana b'Isiraeli. Ngo Mungu akasikia maombi ya wana wa Israeli. Imana ikibwira Mose, Mungu akaambia Musa. Ati Mose, akamwambia Musa, genda numvise ugusenga kwa abana banje. Ngo nenda nimesikia maombi ya wanangu. Wari umugambi w'Imana. Ilikuwa ni lengo la Mungu. Kugira ngo ubwoko bwa Israeli, kwa sababu taifa la Israeli litagera mu bibazo, bukiwa katika shida, bumve ko batakeneye gusubira inyuma. Wasikie kama wataki kurudi nyuma. Rero shetani adufata. Kwa sababu gani shetani anatushika? Hata vishindikane anapigana naenda mbele. Ndio maana umuvugishwa n'Imana Mika, mtumishi wa Mungu Mika yavuze ijambo rikomeye. Alisema neno yavuze igiti, alisema mti we nubwo cokata hata kikatwe gifise imizi kama kina mizi kikaongeza tena. Yobu nawe acavuga ijambo rikomeye. Yobu akasema neno lisito niyo yogwa ngoja mtakatifu atangabo n'ibihetangabo maana sawa azokongera avyuka ataongeza. Natuambia kama mwenye zambi mmoja yagizeni yakiri agakiza akiokoka akipokea wokovu, hejuru haba umuntu, mbinguni panakuwa shangwe. Iyo mugeni wa Kristo atahutse, kama bibi harusi wa Kristo anafariki akagera mu ijuru, anafika mbinguni, agatahuka mahoro, anafika salama, naho mu ijuru haba impundu, na mbinguni panakuwa shangwe. Guhagarara imbere y'umugeni wa Kristo, ndio maana nasema kusimama mbele ya bibi harusi wa Kristo gikomeye cyane, ni kitu kizuri zaidi. Naho abantu bamwe tubifata ngo birasanzwe, hata wengine tunavichukua vya kawaida, ariko ntibisanzwe, sio vya kawaida. Muko ntangura kwa sababu tuanze, nagomba mbaze kibazo. Nilikuwa nataka kuuliza swali. Mwishengero kanisani, ugitora ni byiza, wanyata viweza ni vizuri. Nagomba kubaza ikibazo kivuga ngo, nilitaka kuuliza swali nasema ya kwamba mbega shetani cyangwa satani, nilitaka kuuliza shetani wala shetani atinya iki, anaokopa nini havuye mu Imana, pakitoka Mungu anaokopa nini? Chapili, shetani anaogopa cha pili ni neno. Atinya ijambo, anaokopa neno. Undi mwingine imani, ngo kwizera. Okay, nisawa. Mungu awabariki. Atinya ukuri, wanaokopa ukweli, ndio wanaokopa hata mtakatifu wa Mungu. Okay, ndio. None kukidusenga twirukana shetani. Kwa nini sasa tunaomba tukimfukuza shetani? Biblia inaongeza tena nasema hivi, kwenye watoto wa Mungu wanakusanyika na ule adui akosadi kuwa iko yeye. Okay. Amen. Amen. Mwese ni sawa? Nyinyi nyote ni sawa. Ariko mumenduke ku ndabisubiza mu nzira zitandukanye. Ntavirudisha ku njia tofauti. Tunachokuye ku mutwe w'amajambo uno munsi. Acha tuongee kwa tema ya neno ya siku ya leo. Iravuga ngo, uravuga ngo, cyangwa amajambo y'Imana aravuga ngo, maneno ya Mungu yanasema amayeri ya shetani. Akili wala uchanja wa shetani. Mnavyumva? Amayeri ya shetani. Ujanja wa shetani wala wa ibilisi. Amayeri ya shetani, ujanja wa ibilisi ateye ubwoba, yanatia uoga. Kandi uko nateye ubwoba, tena gisi yanavyotia uoga, ni ibintu uri kurabiraba, ni vitu uko na vitazama, ubona umengo bifise sense kandi bidafise sense. Unaona kama liko na sense na halina sense. Imana idufashe cyane. Amen. Umuntu wacha dusomera muri Mukuvayo.
Mtu mmoja tusomee katika kitabu cha Kutoka 8:25 gushika kumanuka gushika 28. Sura 8 mstari wa 25 hadi 28. Wahabonye atusomere. Aliyepaona tusomee. Kuvayo Kutoka 8 sura ya 8 mstari wa 25 hadi 28. nayo majambo Hayo ndo maneno niyo tuzakuvugana. ndo tunataka tuongeleeko. Amajambo amayeri ya shetani. Ujanja wa shetani. Amayeri ya shetani Ujanja wa ibilisi. aza mu nzira cyangwa amayeri ku muntu wari wese. Wala ujanja wa mtu yoyote. Ibintu biza mu buryo umengo bifisemo kuri bukeyi. Ni vitu vinakuja unadhani vina ukweli mdogo, Ariko atakuri kuri. lakini hakuna ukweli humo ndani. Farao yaramaze kugira kubuhura n'ibyago bishika 10. hapa alikuwa shakutana na adhabu zinafika 10. Niho ninde yibutse ibyago aje byabaye muri Egiputa. Nani atanikumbusha mapigo yalikuwa katika Misri? Ibyago mweza kumwe kimwe gusa. Ibihugu byaragiye biraginka mugiye cya Farao, ibyo byago byarashitse. Panzi zilikuja zikakula ng'ombe. Na hicho kimekuwa. Pia lingine pigo lenye Farao alipiga maeneo wakati masile pigo 10 maji yamegeuka damu. Amazi yahinduka maraso. Aba imfura zose zirapfa. Usige nchi nzima. Yajibuze. Shawa ndani ya nchi yote. Shawa. Inda. Imbaragasa. Nibikere. Oge nibikere. Ibyote byinshi. Okay. Ibyo byose Hivyo vyote byabaye mu gihe Abisirayeli bariko bararondera kwambuka. hivyo vyote vimekuwa wakati wana wa Israeli walikuwa wanataka kuvuka. Abisirayeli Wana wa Israeli, usomye aya ku murongo wa 5 Kuvayo, ukisoma mstari wa 5 Kutoka, Abisirayeli bagiye mu byago bikomeye. unaona gisi wana wa Israeli walienda katika matatizo magumu. Igihe bari bamaze gutangura guhamagara Imana bifuza ko bohohorwa cyangwa butabara. Gisi walianza kumuita Mungu, wanahitaji kufunguliwa wala wasaidiwe. Ari naho ijambo ry'Imana litubwira ngo Ndio maana neno la Mungu linatuambia ngo Imana yumva gusenga kw'abana b'Isirayeli. ngo Mungu akasikia maombi ya wana wa Israeli. Imana ikibwira Mose, Mungu akaambia Musa, ati Mose, akamwambia Musa, genda numvise ugusenga kw'abana banje. ngo nenda, nimesikia maombi ya wanangu, Ubakureyo, uwatoeko, ubakure muri kajya gahinda barimo. uwatoe kwa yale matatizo wamo ndani. Naravye ukuntu shetani Nilitazama gisi ibilisi uriko araba Farao uko na mtazama Farao agomba gukora cyo kimwe nk'ibimenyetso bya shetani. anataka kutumika kama alama za ibilisi. Abisirayeli batangiye gusenga, Wana wa Israeli walipoanza batangiye kuomba, guhamagara Imana, walipoanza kumuita Mungu, Farao acategeka ko Farao akaamuru ya kwamba abahora babumbisha amatafari amaforoma wenyewe walikuwa wanabumba na zile foroma bazibaka, waziwanyang'anya. abategeka ahubwo ko batangwa kubumbisha ibiganogano, ibyatsi. Wakawaamuru waanze kutumikisha matafari na maji. Urumva uko basenga, Unasikia gisi walikuwa wanaomba, niko shetani cyangwa Farao nawe yaduza amakari y'urundi rwego. gisi walikuwa wanaomba ndo gisi shetani wala Farao alikuwa anapandisha makali. Hivi vitu nimejifikiria, Usanga nico kimwe n'ubuzima bwacu bwa misi yose. nikakutana ni kama maisha ya kila siku. Uko abantu dusenga, Gisi watu tunavyoomba, niko na shetani ahindura uburyo bwo kutugwanya. na ndo gisi ibilisi anabadilisha mpango wa kutupiganisha. Kwenye utapitia Niba pote, wakwisonzesha, hata ujifunge, niba wakora iki, hata ufanye nini, shetani nawe abari ngaho ariko arondera ubundi buryo bwo kukugwanya. shetani anakuwa iko hapo anatafuta ingine nafasi ya kukupiganisha. Batangura kubitwa, Wakaanza kupigwa, batangura kubumba amatafari asumba nayo babumba, wakaanza kutengeneza matofali zaidi ya zamani. abarushe Hiyo
amasengesho cyangwa ibisabo byabo, kwa sababu maombi yao wala wenyewe wanahitaji zero, migeuke sufuri. hamwe bumva ati nukuri turemeye, wasikie kweli ariko tumekubali. nakunze abana b'Isirayeli, Nilipenda wana wa Israeli, bakomeza kuririra Imana, wakaendelea kumlilia Mungu. babananiye kuririra Imana, Walipoendelea kumlilia Mungu, Imana yatumye rero Mose. sasa Mungu ndo akamtuma Musa. Mose genda, Akamwambia Musa, nenda unkurire y'abana banje, wende unitolee watoto wangu kule. Mose yabajije amajambo ati none nashika imbere ya Farao ndavuga gute? Musa akauliza swali, nikifika mbele ya Farao nitasema nini? Imana imubwira ati genda uvuge ngo ndiki ndiwe ngo niko na nikuwe, niko na nikuwe. Atayongera kugira ngo ukanye muvuge ngo ninde yantumye, na useme nani aliyenituma. Ndiho yabantumye, yupo aliwanituma yeye. Haleluya, amen. Ndiho yagizeni yabantumye, yupo waliwanituma yeye. Agezeyo, alipofika yeye ntabwo byamoroheye, havikukuwa virahisi, nubwo yari afise ingufu zima, hata alikuwa na nguvu za Mungu, nubwo yari afise yakoresha ibitangaza, hata alikuwa anatumikishwa miujiza kugira ngo ashobore gukura abana ba Isirayeli muri Egiputa, kwa sababu watu wana wa Israeli yabaye intambara ikomeye, ilikuwa vita kubwa, yabaye ingwano zidasanzwe, ilikuwa vita isiyokuwa ya kawaida. Natani waambie, kunesha shetani, kumshinda ibilisi. niwabona urenganye ntuzakwibaze ngo ni ibintu byoroshye. Ukiona umevuka usijuaze ni vitu virahisi. Oya, hapana. Niwazana kuvugishwa nabazi kuvugishwa, ukileta kutabiri na shetani niwagomba gukora ibitangaza nawe arabikora, ukitaka kufanya muujiza niwashaka ukahindura amazi amaraso nawe arayahindura, ukitaka ubadilishe maji damu, ariko hariho ibanga rimwe adashobora. Kuna siri moja shetani hawezi. Ni amayeri ya shetani. Ndio maana niliwaambia ujanja wa ibilisi, ujanja utangaje, iko na ujanja wa zaidi, ariko ubwo ayo mayeri yose, lakini wa ujanja wote atizahagaruki yako na kwenye anaishia. Amen, amen. Farao abwira abantu, Farao akaambia watu, amaze kubona abuze abana b'imfura, alipokosa watoto wa kwanza, igihugu cyose kimaze kubura abana, nchi nzima ilipokosa watoto, arabona ati karabaye, akaona sasa inakuwa hatari, ati ngaha, akasema sasa hapa nta gisigaye atari kubarekura, hakuna cha kubaki, unapaswa ni watu bapfuye, kwa sababu watu walifariki. Farao nawe yari afise umwana w'imfura, na Farao alikuwa na mtoto wake pia wa kwanza, nawe yapfuyemo, tena na huyo mtoto wa kwanza alikufa. Numwana bita Tedama, niba ari Tadama, kama alikuwa anaitwa Tadama sijui, niwe mwana wiwe w'imfura yapfuye, ndo mtoto wake wa kwanza alikufa. Ibyago byaza nawe yagiye, katika shida zilizotokea naye pia alienda hemo. Na wabwiye ntama ya shetani, niliwaambia ujanja wa ibilisi yako na kwenye anaishia, arafise nabyo ashoboye, yako na venye anaweza, n'ibindi radashoboye, na pako venye hawezi. Guhindura inkoni inzoka shetani yarabishoboye, kubadilisha fimbo kuwa nyoka shetani aliviweza, guhindura ibikere shetani yarabishoboye, kubadilisha vichura naye ibilisi aliviweza, kuhigira ibitangaza bitandukanye yarabishoboye, kufanya miujiza zaidi ya tofauti na shetani aliviweza. Lakini chenye kilimshinda, yananiwe no gukiza bariko barapfa, alishindwa kuponya wenyewe wako. Aho ndio shetani yagenda aravuga ati namanitse. Hapa ndo kwenye shetani alisema na kuweka mikono. Yeye ubugingo yaravuga ati ndabukeneye, kwa sababu mwenye uzima alikuwa anasema nataka. Ivuze ati ndakeneye ico nacize muri wewe. Mungu akisema nataka chenyeni na uko wogenza kose, gisi utavifanza vyote, ndio ukora vyote, gisi utafanya vyote, ntibikunda, haviwezekani. Imana idufashe cyane. Amen. Muranangazwa n'abantu baza basengera abantu bakazuka bagaba bapfuye bagakira. Nashangazwa na watu ngo wanaombea watu wanafufuka na wenyewe walifufuka tunabura mu Burundi. Naona watu wenyewe tunabaki tunakosa. Hari abantu mwisi bariko barapfa. Naona watu duniani wenyewe wanashinda wanakufa. None abantu bakora bya bitangaza bari here. Sana sema sa wale watu wanaifanya ule muujiza wako. Pako venye haviwezekani. Hariho ibi dashoboka. Pako venye haviwezekani. Niwasha ukaja gucisha mareba yo gukora ibitangaza. Ukienda ukatafuta kodoza chenyeja kufanya ibintu bimeze gute? Hata ufanye vya kufanyika aje. Ubuzima ndabukeneye. Mungu akisema uzima na ukaaje. Umuntu numwe azibira. Hakuna wowote atakayesiwia. Ikikurinze. Kama ndio ukisimu wanakulinda. Bakajura intambara zimeze gute? Hata waamshe vita za aje. Aho nta muntu numwe ashobora kugira ane.
kugukora. Hakuna wowote ataweza kukugusa. Dufashe cyane. Amen. Farao amaze kubona Tadema, alipoona Tadema, umwana we mnawagiyemo, alishaona mtoto wake na ndiba zarahamagaye abanyamarero. Najiwaza aliita wakuu. Ati namwe rero zura bano wako. Akasema nanyi mfufue nanyi hao. Sinzi byo barakoze. Sijui venye walifanya. Ariko bira. Lakini vikakataa. Bimaze kwanga. Bilipokataa. Farao wachatumako. Farao akatuma. Atumako Mose. Akamtuma eko Musa. Nande? Na Aaron. Aravuga ati banyarukanire babagabo. Akasema niiteni wale wanaume. Nyarukanire abagabo. Waite wale wanaume. Baze hano. Waje hapa. Aravuga ati mbega hanya mwavuze ko mushaka iki? Akawauliza ngo mlisema mnataka nini? Imana yavuze ngo tugende kugira ngo Mungu alisema twende kufanza nini? Kuitangire kimazi. Ngo tukaitoleza bio. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Aravuga tegome. Akasema ndio. Aha ndebe. Hapa nakubali. Ni mugende. Nendeni. Ni mugende. Nendeni. Ariko. Lakini ntimuje kure. Msiendi mbali. Mnabyumva? Mnavisikia? Ugende. Nendeni. Ariko ntumuje kure. Ngo mwenda lakini msiendi mbali. Nawe nugende. Na wewe pia nenda. Ariko ntuje. Lakini usiendi wapi? Ntuje kure. Mbali. Amayeri ya shetani. Ujanja wa ibilisi. Gusenga k'umukristo. Kuomba kwa Mkristo. Kuja mu rusengero k'umukristo. Kwenda kanisani kwa Mkristo. Ibyo nta kintu na kimwe bishobora guhindura mu migambi ya shetani. Hivyo hakuna venye kitaweza badilisha mpango wa ibilisi. Turi kumwe? Tuko wote. Mwashaka mukagirisha ibyo abantu ibihumbi. Hata mwe kanisani watu 1000. Ibyo nta kintu na kimwe bishobora kunyiganza mu mugambi cyangwa mu mugambi bwa shetani. Hicho kiwezi kikatikisa ufalme wa shetani. Ikintu gishobora kunyiganza umugambi wa shetani. Chenye kitaweza katikisa mipango ya ibilisi. Nukusha kure yaha. Ni kwenda mbali na shetani. Cyonyine. Cho peke. Utarashobora kwigigwayo. Kama utasogea mbali na ibilisi. Cyangwa wa witandukanye na shetani. Wala ujitofautishe na ibilisi. Aho onye nta kintu na kimwe. Hapo hakuna kitu hata kimoja. Tuvuga ngo turiko turakora cyatera ubwoba shetani. Tutaweza tukafanza kikamwogopesha ibilisi. Farao yaretse kubwira abana ba Israeli ati nimugende. Farao akuacha kuambia wana wa Israeli nendeni. Genda mukorere iyo mana yanyu. Nendeni mumtumikie Mungu wenu. Ariko mugumaho ndababona. Lakini mubaki kwenye na waona. Mugende mukorere Imana. Nendeni mkamtumikie Ariko Mungu. mugume kuri wa mugozi wanje. Lakini mubaki kwenye ile kamba Aho yangu. muri territoire incontrola. Hapo kwenye mimi napozunguka. Abakristo muri kino gihe. Wakristo wa hizi siku. Nusu kuvuga ngo umukristo ntagwa, umukristo aragwa. Sio kusema mkristo anguka, mkristo anaanguka. Harimo nabagwa bakamara igihe. Kuna wenyewe wanaanguka wanafukua na bagasubira bakabyuka. Na wakati mwingine wanaamka. Hakaba n'abandi bagwa bakamara igihe. Una wengine wanaanguka wanamaliza wazogaruke. Wasirudi nafasi yao. Abo bantu babiri mwambira itandukaniro ryabo riri he? Hao watu wawili mtaweza naambia tofauti yao iko wapi? Ntabwo yagipa. Hakuna mtu ataweza nisaidia. Yes, mama Jose. Itandukaniro nuko uyo yaguye akagaruka afadhali. Uyo nawe yaguye akagira kunyata. Okay. Itandukaniro nuko barutse afisa mahirwe atubaye. Huyo nyali rudi iko na chance atarudi atakuwa mtu tena. Amen. Amen. Hari umugabo yitwa Hernan Cortez. Kuna huyo baba anaitwa hivyo. Yari yaba muri Spain. Alikuwa anatoka hiyo nchi anayoongea. Muri Spain. Muri ya Spain basi. Ego. Uwo mugabo. Huyo baba yari mu bantu bagiye bakoloniza ibihugu byinshi. Alienda watu wanakolonize nchi nyingi. Amaze kugenda ashitse muri Mexico bashobana abantu bari bamwishuri amavyigo. Najua Shabani mnavikumbuka. Amaze kugenda ashitse muri Mexico hari mu 1919. Ilikuwa mwaka wa 1919 mwa hiyo nchi. Nchi hiyo alipoingia yashanye n'abantu imbukira zo muri Spain amajana 6. Alienda na watu zaliwa hapo Hispania 600.
ajana n'amafarasi 16 akaenda na farasi 16 acagenda n'ubwato 10 akaenda hata na bato 14 bagiye gutera ikindi gihugu wanaenda kupiganisha ingine nchi baja ku Hosea wakavuka Hosea barashikiyo bagiye wakafika kwenye wanaenda walipofika habagabisha b'ingabo kama mashujaa wa vita najua wenyewe hapa pako hariho ijambo batanga rya motivation cyangwa gihugu ya pako nani neno lenyewe wanapana la kufariji ariko wewe nta jambo yatanze lakini yeye hakuna neno alitoa oya hapana nakunze jambo yavuze amajambo atatu napenda maneno alisema maneno matatu mu cyongereza ngo bend the boats cyonye baturira ubwato akasema unguza safina turira inzato zose unguza safina zote ndiko ndasoma ya majambo niko nasoma ya maneno hiyo historia ya Kortosi ya Kingaruka ndio hiyo habari ya huyo Kortosi ilifiki na rudi ndavuga kubera iki nikasema kwa nini yabiye abo bashanye kwa nini aliambia wenyewe wanatembea wote ngonguzeni safina hari umuntu yabigisubizo ngaho bagiye baturiye kujya bwato kubera ko bagiye gutera bagusubira inyuma ikigisho kwaro kuvuga ati ahantu gupfa naho ruzagusubira ntibikunda nikuva kupana Yesu akubona amashi makofi kwake siku Yesu akubona amen yavuze ati turira ubwato alisema unguzeni hizo safina ko intambara yinjiyemo kwa sababu anajua vita nayo ingia ariko abantu bashobora gusubira inyuma pako watu wataweza wakarudi nyuma intambara ni yashuha ariko bashobora gusubira inyuma vita ikizidi kuwa sana wakarudi nyuma ahantu bashobora kuja ku Hosea ajili aliwaza kuna nyatavuka tena Hosea yoga cyangwa ko ibindi wala aoge wala afanye nini ubwato amatugwana unguzeni bato afu tupigane amaze kuturira ubwato alipounguza safina abantu 600 barafashe Mexico watu 600 walichukua hiyo nchi ya Mexico baraifa wakaikamata navuze nico kimwe n'abantu b'Imana rero na nikasema ni mamoja na watu hari naco kimwe n'abana ba Isirayeli no mamoja na wana wa Israeli hariho ibintu satani kuna vitu ibilisi agenda tukorera anaenda anatufanyia ukamego yaturekuye unazania ametuacha tukaja kuririmba tunaenda kuimba tukavuga ubutumwa tunahubiri tugakora ibyo dushaka byose tunafaza venye ariko tunataka kubera hari imigozi kwa sababu kuna kamba kandi akiro na bwato twambukiyeko na pangali zile bato iyi ntambara zikomeye dusubira inyuma vita zikiwa dusubira inyuma shida zikija iyo abantu babonye ko ibyago bibaye byinshi bavamwo watu wakiona shida zinakuwa wanavitoka bamwe no muri reba bavamo bagenda ndio maana hata kama wengi wanatoka wana baziye ko yacababosha kwa sababu zile kama kuja kuzikana hata vishindikane anatera jimbere anapigana naenda mbele ndio samana umuvugishwa n'Imana Mika mtumishi wa Mungu Mika yavuze ijambo rikomeye alisema neno yavuze ko moja igiti alisema mti we nubwo cyokata hata kikatwe gifise imizi kama kina mizizi zongera gitoha kikaongeza tena Yobu nawe aca ku ijambo rikomeye Yobu akasema neno umugororotsi niyo yogwa ngoja mtakatifu wangu ibihekangabo n'ibihekangabo maana sawa azokongera avyuka ataongeza mke kandi niyavyuka tena kiamka azoduka aja ku Mana atakaneka za connection zimuboha kwa sababu zile connection zinamukumba alizijitakasisha bageze mu bugaragwa wana wa Israeli walipofika Misri batangura kwibuka ibyo bibagiriye muri Egiputa wakakumbuka yenyewe walisahau ariko basanga byose nta kamaro bifise wakakuta vyote vina thamani ikintu cyonyine bibutse ko bibagiye kitu chenyewe walikumbuka kama wamesahau zari kokomba kokombre hivyo hivyo nyene hivyo kokombre hivyo nyene okay harimo n'amatunda n'ibindi n'amabungo n'ibindi matunda na vinginevyo ariko ibintu by'ingira kamaro byose lakini vitu vyote vya thamani byose bari bagiye babitwara vyote walienda navyo niyo mpamvu na ndo maana imyaka yose babaye mu bugaragwa muda wote walikuwa kule batashoboye kwiyumvira kwiruka basubira muri Egiputa hawakukimbia wana kuko bari bitandukanije na Egiputa kwa sababu walikuwa wanajitofautianisha na Misri Warundi Warundi hari ibintu baza bavuga kuna vitu wanakuwa ugasanga wanasema bivuze sansa unakutana vina
vinakubalika, vina ukweli kabisa. Jewe mbuka iyo kuruguru ya. Yeye anatoka huko milimani. Hama. Alafu sasa hari igihe dushobora kubwira ivugana mu yato tugende kuraho twabuki. Tutaweza tukasema twende tukatizame kwenye tumezaliwa. Uraza umuntu mwishacha kuka. Unajua chenye anasema. Umugani w'ikindi bavuga gute? Umuntu akuye kugenda ahantu udashaka kuvuga ngo mtu akwambia uende kwenye utakuna semaga nini? Ya, kautarashaka. Tena upataki? Bavuga mu Kirundi bavuga ngo. Mu Kirundi wanasema Abantu kenshi acha gusubiza mu ntacho nibagiriye. Wengi wanafika wanakuambia hakuna chenye nimesahau. Siko bavuga. Si ndivyo wanasema? Ntacho nagize. Hakuna chenye nimesahau. Ntacho nibagiriyeyo. Hakuna chenye nimesahau. Rero aziko atakintu yibagiriye hadi. Huyo mtu anajua kama hakuna chenye nimesahau. Gusubira hali ahantu. Kwa sababu mukubalisha kurudi kule. Sisi tunatwe twavuze tugibijuru. Sisi wenyewe tulikuwa tunakula viazi. Bimwe byaba biko wasi ibindi bidahwasi. Vimoja vimekuwa vinamenyona vingine Ukachungira ngo nsubireyo. Unaambia afuni rudi yako. Nawe yanashonibagiye pe. Ndakwambia hakuna chenye nilisahau. Kuko nta kizima kiriyo. Kwa sababu hakuna kizima. Ntacho nibagiriye. Hakuna chenye nimesahau. Israeli rero. Wana wa Israeli sasa. Bali mu bugaragwa. Wako kule Misri. Nuko bakubititse hata walipigika wakakuwa na shida sio kwa za kawaida. Kwa nishago Mose yari yabwiye Farao. Kwa sababu neno Musa aliambia Farao. Yari yabwiye Farao ati tugenda twese. Akaambia Farao tutaenda sote. Inka zacu maze turazitwara. Hata ng'ombe zetu tutazibeba. Ibyo turabitwara. Wenye tunazo navyo tutabeba. Wari umugambi w'Imana. Ilikuwa ni lengo la Mungu. Kugira ngo ubwoko bwa Israeli. Kwa sababu taifa la Israeli nitagera mu bibazo bukiwa katika shida bumve ko batakeneye gusubira inyuma. Wasikie kama wataki kurudi nyuma. Rero shetani adufata. Kwa sababu gani shetani anatushika? Nuko hari ibyo twibagiwe. Ni kwa sababu kuna venye tumesahau. Hari ibyo twasize. Kuna venye tumeacha nyuma. Yobu nariyo bajizo nguvu Yobu yari afise. Nilijiwaza hizo nguvu Yobu alikuwa nazo. Yavuze ngo nubwo. Alisema hata kama. Nubwo nogwa. Hata ni ugwa. Hata mtakatifu wangu ataamka. Haleluya. Amen. Nibwo mugororotsi yogwa. Hata mtakatifu aanguke. Ataongeza tena amke. Tena ataendelesha safari. Huyo Yobu alikuwa mtu wanyana. Ibibazo byari byamubanye ibibazo. Shida zilikuwa nyingi. Umugore yamuhindukiye ikindi kintu. Bibi alimgeukea mwingine. Atangura kumwarura nk'umunyabyaha akatari umunyabyaha. Akaanza kumhesabu mkono. Atangura kubona kumengo yaracumuye ku Mana kandi atacumuye ku Mana. Akamuona kama amemkufuru Mungu lakini Yobu. Kuko yari azi ko atakintu yasize kwa Shetani. Kwa sababu alijua kwa Shetani. Kuvuge. Wewe bibi acha ibyo muntu kabagenzi nibushake muntu ke. Umajirani wala nuko ushaka ngacumura. Hata nitake ushaka mu byaha. Wala nianguke kwenye dhambi. Ninaruka nzovyuka mbanda. Nikiamka nasimama. Hakuna chochote niliacha kwa Ibilisi. Abo nibo bantu Imana ikeneye. Hao ndio watu wanataka kutandukana na Shetani. Watu walijitofautisha. Abantu bamaze gusiga byaba bindi byose. Wenyewe waliacha vile vyote. Byaba ni Shetani byotuma abakwega. Vile venye Shetani abo nibo bantu bashobora kuzogera mu ijuru. Hao ndio watu watakayefika mbinguni. Nibaze ngo nuko dusenga twese tuzoja mu ijuru. Sio kwa sababu tunaomba sote tunaenda mbinguni. Tuzoja mu ijuru. Usijiwaze tuna mahubiri tunaenda mbinguni. Ubutumwa kuzoja mu ijuru. Wewe tunahubiri kutaenda. Abazoja mu ijuru. Wenyewe wataenda baguye hagufi ya Shetani. Ni wenyewe walitoka karibu na Ibilisi. Yavuze jambo likomeye wewe. Yesu alisema neno lizito. Alipokuwa kumugani w'umuwiki. Iko nasema kwa habari yavuze kungemwe cyangwa imbuto. Alisema katika mkulima. Kwa habari ya mkulima. Ariko aravuga. Iko nasema. Atavuga ku bantu bagumye impande ya Shetani. Alisema kuomba hari imbuto zaguye impande y'inzira. Kuna zenye zimeanguka kando ya njia. Hizo. Umwanya wose inyoni irenga. Wakati wote ndege inapita. Irazima. Itazichukua. Kandi ziratewe. Tena zimepandwa. Mbaza tewe. Si unasikia zimepandwa? Wamezipanda. Na alizitoa kazipanda. Lakini zikaanguka kando ya njia. Huyo mtu mwenye iko kando ya njia hana uzima. Huyo ndio uchanja wa Ibilisi. Shetani anakuacha wanakupanga. Anakuacha unaenda katika kazi ya Mungu. Unaenda kwenye unataka.
Amen. Haleluya. Amen. Abakristo bakino gihe Wakristo sasa wa hizi nyakati wanafungwa kandi barasenga tena wanaomba kandi umva no kuvugishwa buvugishwa tena na kutabiri wataweza wakatabiri kuko shetani yabahaye uburenganzira ni mugende musenge kwa sababu shetani aliwapa wao uwezo na ndeni mkaombe ariko mugume muri territoire lakini mbaki fasi yenyewe nitawa control aho nzogukenera nagutora kwenye nitakutakia nitakuchukua aho nzoba numva ko narambiwe n'ivyukura ko nzogukwega nikisikia nimechoka na yenyewe uko nafanya nitakukogota nikurudishe niyumviriye kubera iki abantu nilijifikiria kwa nini watu bazanye ubuhinga bwo kuzirika impene walileta ujuzi wa kufunga kamba kwa kandi kera tena zamani zazirikwa azikukuwa zinafungwa kamba oya hapana ibikoko byakuze babyahura mu ishamba bijye vidudu waliviacha para vidudu vinini papa naambie nini minyama oya minyama waliacha kwao kera zamani ntabwo bazirika impene hawakuwa wanafunga hiyo wanafunga nani bagenzi b'abantu batanguzirika impene walianza kuzifunga kamba babikuye kuri ku majambo shetani aza akoresha ku bakozi b'Imana cyangwa waliacha kwa maneno yenyewe ibilisi anatumia kwa impene wayiziritse mbuzi hata umeifunga naho hagimereho bari ubwatsi bwiza hata pale mbele pawe majani mazuri ikiziriko kitagerayo kama kamba ifiki yeko aivilagi izunguruka inazungukia hapo hapo territoire wayishaka hapo ndo kwenye ulianda n'uburebure bw'ikiziriko wayihaye na ndo urefu wa hiyo kandi wasanze kunyigira amanyama tena ilibakia na veta jeuri ikiziriko uraza ukakigabanya kamba unaipunguza simura yeye alifuga mbuzi sivyo uraza ukakigabanya ugasubira ugafunga unaikuja tena unaipunguza unafunga niko abakristo tumeze ndivyo wakristo tuko hari ibintu tutagerako kuna venye tufikii kuko tukiri ku ikamba yewe bagomba kwishura kuri icyo gituma impene bayirushe bayiboha wanaifunga igume hafi ibaki karibu kuyize kwa sababu ukienda mbali ikienda mbali byagora na kuyigaruka vitakuwa vigumu irudishe kandi nivyo ndivyo ilivyo sivyo none si ndivyo Imana idufashe cyane Mungu atusaidie nariko ndavuga kuri ico kintu nyene nilikuwa naongelea kwa hicho kitu nayo mpamvu na ndiyo sababu satani ataraturekura shetani hajatuacha turacabusha tungali tunafungwa kuko ubuzi twaciye ibiziriko kwa sababu tukikata kamba satani nawe yosura kudukura shetani hakuna kwenye atatutoa pe kweli kabisa ariko kuko tukiri kuri bya biziriko kwa sababu tungali kwa zile kamba nico bituma tujanwa akwa agomba ndo maana anatubeba jinsi anavyotaka ibilisi kumara imyaka 5 uri kurasenga hata umalize miaka 100 uko na ukiri ku kiziriko cha satani kama ungali kwenye kamba ya ibilisi niba ukiri muri territoire ya shetani ungali kwenye ibilisi anakukontrol umunsi wose yagushakiye azoka siku yoyote atakuhitaji atakupata amen Yesu atufashe cyane amen haleluya amen tukeneye tunahitaji kujifungua tukeneye kandi tunahitaji tena kugendana n'ivyacu kuendana na vyetu kugira ngo ntihagire ibidukwega bidusubiza inyuma ili pasiwe wenye vitatukogota vinaturudisha nyuma nubwo rero navuze ndo maana nimesema nakuye muri Pentecost nimekuya katika dini ya Pentecost hali uko niwaza bavuga ngo umuntu yaraguye pako mtu walikuwa wanasema ngo aseme baza bavuga bagwa gute abantu rero bavuga ngo uyu muntu yaguye cyane bavuga ngo yagwiriye iki mtu akianguka sana wanasema ameangukia pua muri Pentecost niko abantu bavuga ngo umuntu yagwiriye amazuru wanasema mtu aliangukia pua turabihindura nyuma tukavibadilisha umuntu yaguye agaragara ngo mtu alianguka ameangalia machali kuko iyo umuntu yagwiriye amazuru kwa sababu mtu akiangukia mapua anaamka anatazama mbele ariko waguye ugaragara ukianguka umelala machali yeah Umegavuze machao iyo waguye ugaragara
machari ari ubyuka ukubita bimworoheye wenyewe vinamrahisishia. ari ubanza guhindukiza urubavu, Kuna wenyewe atazama upande, mwingine atapiga magoti. Ndo maisha ya kawaida. Sisi wote hapa tu walazi. Machali hamtamka mamoja. Hapana. Kila wote atamka kwa position yenyewe inamrahisisha. Kuna mwingine akianguka anakwambia na hiyo safari naenda mimi naiacha. Hivi vinanionyesha kama naistahili kuiacha. Kwa nini? Kwa sababu kisa alivyopokea hicho kitu. Mbote. Wala mtu wenye anayejenga chungu za Kirundi. Nilikuya fasi wanayetengeneza chungu za Kirundi huko Birimani. Walikuwa wanaleta vitu wa hadisi wa Mbote. Yagiye ngo kumusaraba. Walienda msalabani. Ariko ararengana. Iko napita. Acha kwa padri. Akapita kwa padri. Achiye kwa padri. Alipopita kwa padri, abona umusaraba. Akaona msalaba. Ararurawa. Akautazama. Amusanga Yesu abambwe ku musaraba. Akakuta Yesu wamemsurubisha msalabani. Hata wakuvuga ngo yewe Mana nabo muntu ngena bamugize sibira wali. Ngo akasema ngo tazama gisi huyo mtu aliyemfanya. Abo bantu baramuhohoteye. Ngo watu kweli walimuonea kweli. Abandanyararama. Akaendelea tu akitazama. Akiri kwa ararama. Alikuwa anatazama hivi tu. Ingono zote zishadameneka. Chungu zote zikavunjika. Urazi icyo cyakora. Unajua chenye alifanza. Cyabwa mutu barakabona bakubambye gutera umwaka. Alifika na rani ngo tu ngo waliona walifanya vizuri kusurubisha kwa sababu wa matia rani. Shida zenye mtu anaingia. Ushobora kuca gihindura ibitekerezo wari ufise. Utaweza badilisha mawazo yenyewe ulikuwa nayo. Kuingira mu kibazo. Utaweza ingia katika shida. Wachinjiyemo nabi. Kwa sababu likiingia mo vibaya. Ibitekerezo byawe byose byahindutse. Unakutana mawazo yako yote yamebadilika. Abantu b'Imana. Sasa watu wa iyo twamaze kwiyambura shetani. Tukisha mjivua ibilisi. Nubwo shetani yogira gute. Hata shetani afanze che. Ntabwo yoshobora kudusubiza inyuma. Aweza katurudisha nyuma. Nubwo ugenda mu rugo ukicara imyaka 5. Hata wende nyumbani ukienda wumva umutima wo gusenga Imana udutumiza muri wewe. Unasimama na moyo wa kumwomba ndani yako. Connection yawe ni Imana. Kwa sababu pako connection. Kwa abantu batagira connection. Watu wenyewe wanajua kuja guhimbaza Imana. Unalala uamke hata kwenda kumtukuza Bwana. Mugatondo na mtu twavuganye. Hari mugatondo twavuganye. Asubuhi kuna mtu tumeongea naye. Alishabwira ijambo. Akanambia neno. Jamboze ko cyane. Limenigusa yako sana. Namwajije muntu. Nilimuuliza huyo mtu. Ati nini haja tuwazanye mugatondo ngira abantu baramutse. Tunauliza sisi tumeamka asubuhi tumeamka. Mva muno munsi bisumuriro numvise. Nazinze bisumuriro w'Imana. Ngo niliamka leo nasikia moto wa Mungu. Mbere ngweza muri kubera. Unajua ni kwa nini? Nuko hariho connection y'Imana. Ni kwa sababu pako mawasiliano na Mungu. Abandi bararyama nibiyumbiye kuja mu ngoro y'Imana. Wengine wanalala wajiwazika na kanisani kwa Mungu. Bako kujama bisumba kuja mu ngoro y'Imana. Wengine wanalala wanasikia kama kulala vinazidi kwa kanisani kwa Mungu. Kwa sababu pangali zile kamba zilizo Imana. Sasa watu wa Mungu. Ikintu kituremesha. Tuko na kitu kinatufariji. Kitusukuma kitujana. Tuko na kwenye kinatusukuma. Umuririmbyi mu gitabo cy'Ikirundi. Mwimbaji katika kanisa. Araba umutima wisuza umwana wanje. Ngoroho inaye ndishughulisha mtoto wako. Sizo urekurana umwansi namba. Sitauachia ibilisi kamwe. Acha. Gihonomu zovyuri ngunza. Gihonomu ziamshe. Nuko ibibazo byoba byinshi. Hata shida siwe nyingi. Hangaika muri rosi ya none. Hata uhangaike katika hii dunia. Imana wakurikiye. Mungu uliyemfanya. Uri ku mugozi w'Imana. Kama uko kwenye kamba ya Mungu. Uzoguma muri territoire y'Imana. Utabaki kwenye Mungu anakukontrola. Uri ku mugozi wa shetani. Ukiwa kwenye kamba ya shetani. Bila uzobimenya. Na ukijitizama uzoraba ibyo ukora ubusange ntibimeze nk'ibyo abakristo bakora. Utaangalia venye unafanya vitu na dawa. Ndio kimwe n'abakristo ko bagenda. Aki mwenendo wako ufanane na Wakristo. Kandi ibyo abandi bavuga. Kisi unaongea si iki haracari umugozi wa shetani ukuboshe. Kwa sababu gani pangali kamba ya shetani gani? Baravuga ati oya ye. Wana wa Israeli wakasema Imana
zavukiye ngaha ziwacu, hata na ng'ombe zilizaliwa tugenda hapa, tuzitwaye, tutaenda tunazibeba. kandi tutazitwara Kama hatuzibeba tuzosubira kuzitekerezaho, tutaziwaza zitukogote, zisubize inyuma. ziturudishe nyuma. Loti na Mukaroti Rutu na mke wake, barabwira ati nimuve mu gihugu, Mungu akamwambia tokeni, kirandure, kwa sababu ni wao. sohoka mugende. Tokeni nendeni. Ariko Lakini Loti Rutu, kuko ataco yumva yasize inyuma, kwa sababu alisikia kuacha abwira kitu umugore nyuma, n'abana biwe, abwira umugore n'abana biwe, akaambia mke wake na watoto aravuga wake, ati Imana iduhaye ngo Mungu anatupa favere yo gucika, ngo favela ya kuwa neema ya rero kuwa. tugende uko Imana yatubwiye. Twende kisi Mungu anatuambia. Ntihagire umuntu araba inyuma ye, Basi wenye atangalia nyuma, uraba inyuma biramusha. wenye atangalia nyuma atajijua. Twende dutambuke nk'uko abana b'Imana bagenda, Twende kisi wana watu wa Mungu bakibaza wanatembea. bariko baragenda, Najiwaza wako wanaenda. ikimenyetso bahanye kwari ukumviriza ibirenge, Alama yenyewe walipewa ilikuwa ni cyangwa kusikiliza se miguu. yuko kwari ugukoma amashyi ntabyo nzi, Wala sijui kama ni kupiga kuko makofi. bagenda bayanga ntabyo nzi, Sijui kama walikuwa wanaenda wanaongea. sinyale bahanye Lakini mpaka kugira sinyale ngo walifanya. basohoke muri ico gihugu. Kwa sababu atoke ndani ya hiyo nchi. Mke wa Rutu Yibuka ibyo yasize. akakumbuka venye aliacha nyuma. Haleluya. Amen. Kuba ku mugozi wa shetani, Kutoka kwenye kamba ya shetani, kuwa kwenye kamba ya shetani izo bizokubuza kugera ku vy'Imana yagutegura. vitakukosesha kufika kuvenye Mungu alikuandalia. Hari ibyiza biri imbere yacu, Kuna vizuri viko hari mbele yetu, amasezerano ari imbere yacu. kuna ahadi ziko mbele yetu. Imana yadukuye mu biriya bya kera byose, Mungu alitutoa kwa vile vya zamani, naho ibyo tujana iko na kwenye inatubeba. ikibazo Shida uko Imana itavisi iyo tujana sio kwa sababu Mungu kwenye iko natubeba ikibazo hapo. mbega amasezerano y'Imana ihari, Sasa shida maahadi za Mungu kwenye zipo, tuyageraho ko tukiboshwe na shetani, tutayafika iko jena turacyameze nka ya ntebe izungurukira ku kiziriko, tungali na ile mbuzi umunsi inazungukia kwenye twoca kamba. imigozi. Wakati tutakata kamba, Imbere ni heza. mbele ni pazuri. Imana idufashe cyane. Amen. Imbere ni heza. Mbele ni pazuri. Ngira mugenza wati imbere ni heza. Ambia ndugu yako mbele ni pazuri. Imbere ni heza. Mbele ni pazuri. Nitwava ku biziriko imbere ni heza. Tukitoka kwenye kamba mbele ni pazuri. Chibiziriko. Tukate kamba sasa. Yesu adufashe cyane. Amen. Tuchimigozi. Tukate hizo Kama kamba. dukorera Imana. Afu tumtumikie Mungu. Twamara gukorera Imana. Afu tukishamtumikia Mungu, Imana izotugirira neza. Mungu atatutendea vema. Haleluya. Amen. 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 Yesu adufashe cyane. Amen. Usome muri Luka. Ukisoma katika kitabu cha Luka, Yesu yakubwira bikomeye. Yesu alisema neno lizito. Umuntu ashaka kumurikira nagire. Ngo mtu akitaka kunifuata ajikatae. Ajitwike msalaba. Ntabwo n'umwe yahebye ibyiwe. Akasema hakuna aliacha vyake. Atatoshumushije. Ngo hata vizidishiwa turumia. Kweki yavuze guheba. Kwa nini alisema kuacha? Kweki yavuze ngo tuhebe. Kwa nini alisema kuacha? Alisema tuache vya kwetu kwa juu tumfuate. Kwa juu tukisema turudie mu vya kwetu tutaacha vya kwetu. Imana idufashe cyane. Amen. Iyo tugifise iby'iwacu twabiri inyuma, Kama tungali na vyetu viko nyuma, twitwarika Imana n'imitima ibiri. tunajishughulisha Mungu, tunamfuata Mungu na mioyo Ariko miwili. Imana itubwira ijambo. Lakini Mungu anatuambia neno. Nta wahebye ibyiwe Ngo hakuna aliyeacha vyake. atazobisugushwa umurenge. Watavizidishiwa. Bantu b'Imana, Watu wa Mungu, dukorere Imana. tumtumikie Mungu. Hama turane, Alafu tutazame Imana nitatugira neza. kama Mungu akututendea vema. Tuje tuza hano kuri altare tutangwe tuyivume. Tuje hapa kwenye madhabahu tuanze kuilaani. None Sasa izobibesha. itakuwa inasema uongo. Nimba yaravuze ko wahebye ibyiwe wese atobisugushwa umurengera. Kama alisema wenyewe aliacha vyake Hama akamzidishia twabasukorera mara. Imana ntitubone bigenda neza. Alafu tunamtumikia Mungu aviendeke vizuri. Ugasaba Imana tukabona ntiyishura. Tunaomba Mungu asijibii. Imana yacu sibaya. Mungu wetu sio bayari. Ariko ni Imana ijana n'abantu bahebye byose. Ni Mungu anatembea wenyewe waliacha Imana vyote. ijana n'abantu baciye ibiziriko bibahosha. Ni Mungu anatembea na watu waliokata kamba zinayowafunga. Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Nicyo gituma Mose Na ndio maana Musa alipofika Misri, itukura Misri kwenye bahari ya Shamu, ko Imana yari yamuhagurukije bari kumwe. kwa sababu Mungu aliyemsimamisha walikuwa naye.
ilikuwa inamvusha. Inzoka zimaze gukomora Abisirayeli. Nyoka zilipokomoa wana wa Israeli. Yamubwira umuti wao. Mungu alikuwa anamwambia dawa yake. Atimanika inzoka. Alikuwa anamwambia pandisha nyoka. Amugaragwa nyene uyira abarakira. Ngo hapo mjangwani twajanye n'Imana. Kama tukienda na Mungu. Imana itubwira uko tugenda twifata mu bibazo byose. Mungu anatuambia kisi tutajishika katika shida zote. Igituma abantu turira, watu tunavyolia sababu gani? Tunapiga kelele. Ugasanga abantu ntitugira iyo tuja. Unakuta watu watoi kwenye tunaenda twatakaje ibyizigiro. Tulipoteza matumaini. Namana niko atambana tuko turajana. Kwa sababu hakuna Mungu tunatembea naye. Niko Yesu atwaje. Mungu atusaidie sana. Haya majambo y'Imana. Hayo ndo maneno ya Mungu. Kandi abayumvise mwese Imana baheza. Wenyewe waliyasikia Mungu awabariki. Abantu bakeneye kujana natwe. Pardon? Abantu bakeneye kujana natwe. Watu wanataka kwenda nasi. Wache twende. Nibaza iyo tangazo Mose yabwiye Abisirayeli. Najiwaza ndo tangazo Musa aliambia wana wa Israeli. Mu gihe cyo kugenda kwiba. Ndio maana alikwambia wakati wa kwenda kwao. Hari kuna abantu atari Abisirayeli bajanye nabo. Kuna wenyewe wako wasio wana wa Israeli wapanda. Abagomba ko tugenda ni muze tugende. Kwa sababu aliwaambia wenyewe wanataka twende waje twende. Tuje gushikanira Imana yacu. Twende tukamfikishie zabibu wetu. Kandi Yesu abaheza. Tena Mungu awabariki. Tuhaguruke. Tusimame. Dusenge Imana. Tuombe Mungu. Tubwire Imana yacu. Tuambie Mungu wetu. Imana. Mungu. Ndashaka kugukorera. Nataka kukutumikia. Ariko. Lakini. Nigiza kure ya shetani. Niweke mbali na ibilisi. Nigiza kure yao shetani ashobora kumontrola. Niweke mbali kwenye shetani ataweza kuikontrol. Kuja kwa remote telecommand. Kwa gisi telecommand ina control television. Tujue ndio tukwe tusenge. Hivyo ndo tunataka kuombe. Mtu wote afungue kinywa chake. Ambia Mungu nataka kutumikia. Ariko. Lakini changagura ya migozi. Umuntu wese niwe yiyizi. Na mtu wote ndo anajijua. Ninakwisha ngo Imana rivuga ngo ni aba rimwe bwe mwisuzuma kandi mira. Neno la Mungu linasema wewe pekee ujichunguze na uchacha kure. Nataka Mungu katikati. Ibi bintu byose biguma bisubiza inyuma. Hivi vitu vyote vinanirudisha nyuma. Ubyibagiye. Niwe kama wenyewe nimevisahau. Aba dutangure dukorera Imana. Afu tuanze kutumikia Mungu. Imana ikatubwira. Afu tuende kwa Mungu anatubwira. Afu tufanye Tuone wema wa Mungu. Mungu atutendee. Tunakushima Bwana.